Краснюк Марія. Я учениця 10 класу Державної установи едукації Пінковицька середня школа ім'я Якуба Колоса Пінського району. Прочитаю вірш Владимира Дубовки «Золотая осенняя раница». Золотая осенняя раница, хоростом ты на свете одна. Солнце у пуши глубоко купается и ніяк не достанет до дна. Метусится листьё по оселице, як двина мотыльков метульи, и узвеет яна, и постелится, расповетрится на береги. А яны береги бережистые не стримають осенний напев, и льется, віється сукристий ён, расстелится каля дрэў. А прытулі, прыхіні на апошняе, і згадай гэты дзень залаты, дзе над пушчай з галелымі прожнямі рассыпаў залатыя лісты. Рассыпаў і раскідваў прыгожнымі на акрасу, на жаль, на ўспамін. Развітальная хваля найгоршая, яна можа сэрца спаліць. Не бядуй, не гаруй пад цяжарамі, мне несці шчасця ў іх не шукаць. За балота мігціць за выгарамі, прамяніцца пярыстая гаць. Не бядуй, ты дарэмна заплакана, я прыйду, я вярнуся ізноў, лёс для ўсіх не бывае аднакавы, як для тых засмучоных листов. Золотая осенняя раница с хороством, с пекнотою бывает,